Keblai Pibaro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bakong san mentaga sengi kilong. Tam keput ki Samla kenthai ki Shillong haki eksamen SSLC bat HSSLC. Peluk ke kudam electronics u anuch bauri ha sosun. Arpun riu hajar ngut lakmi linti ki banwan syakarinsan u Shirin ha Shillong. Bat lum jing tip ke Commissionerate Food Safety ya ki dukan di Jingbam harut surah. Bat mentangin pa syaki Khubor bakang binya. Ki Samla kenthai ki latam keput ha ka jingbun klik na pedeng ki Samla ki bayakun ye ki eksamen matrik SSLC bat kelas 12 HSSLC de ki bun hajar ngut. Na pedeng ki Samla ki bayakun ye ki eksamen matrik SSLC ki kenthai ki don laipui hajar kendai spa sau pongut kat bagi Shillong ki don tang arpulai hajar ar spa sau kendai ngut. Barok ki long san pusan hajar shispa prap kendai ngut. Ki bayale ke eksamen kelas 12 haka art stream ki kenthai ki yakun khat nyo hajar ar spa khat riungut kat baki Shillong ki yakun tang shipo hajar praspa san pun riungut haka commerce ki Shillong ki yakun shi hajar lai spa khat prangut kat baki kenthai shi hajar shispa arpu arngut haka science stream ki kenthai ki yakun lai hajar praspa khat arngut kat baki Shillong ki yakun ki bami madan tang shi hajar san spa ribu prangut. Ki eksamen matrik bat kelas 12 bala pelong dekat Meghalaya Board of School Education Embos ke bala sedang haka shpau terik RYMPHANG arjar arpusan ki la yat bet yat renti kembala kemi lenti ki nong penyat wat lada kini ki eksamen ki yatingko bat kejing perta election MDC hakasi bat Janja Hills. U director ke Embos uba McDonald Marbanyang ulai thuo bakumba ka long menta ki eksamen ki yat bet bat kamdon kenu ke jing e ne jing wit habaro ki center ha ke Jylla. Habaro ka wei ke Jylla ki center na ka benta ki eksamen SSLC ke Shillong region ka don kendai puai teli kat ba ketura region ka don ribu prateli. Na ka benta ki eksamen HSSLC ke Shillong region ka don ribu nyau teli bat ketura region ka don sapwai teli ki center. U director ke Embos ula pentip ru ya ke eksamen badai banto ha ka arpui terik bat arpusau terik kisngi bayating ko bagajing tap bat jingyo vote MDC lapen kendria no syaka arpusan terik na kabenta kitu ki batho ke eksamen mathematics ha ka SSLC kat bai ki batho ke eksamen HSSLC lapen kendria syaka riu terik uluber na kabenta ka subject physics bat khat pra terik uluber na kabenta kitu ki batho ke eksamen ha ka subject sociology.
Haka step shipau terik rempang kumba katwe katsan bajaya ke kudam buat tiar electronics jong anuch bauri ke badon haying mau Juavon Towers jong ke Kong Jun Manors persya kedukan bata sok sun. Kalau perlu bat keding kalau bam lut kot iki tiar electronics ki beset hangta. Kejing julor bat jing do na keni keding kalau jan kenjok syaka kelur tingka laong utrai jong kita kitiar. Na kejing kim kejaka ba kejing kap ngia ke surok ki kali pelip ding kele kunting ban temi keding ban pelat ye kitiar gitar na kejing ingkong khat. Empat tip tikena nang no bat kumno keni ke kudam kala kem ding bat pluk buk ha keni ke step. Haka shipau terik mentau benai rempang arjar apusan ars ngi shwa bo unong ruai bapau na resep ngi uet shirin unwan ruai hakini ganong ba Shillong Khubor bapenya district jong district rilum khasi mi ngi kela penbenai kurukam penya yaki pai pa ki banech kini karinsan ye tem put kabanlong Hamadan Jawaharlal Nehru Stadium Shillong haka khat ar terik mentau benai rempang arjar apusan. Kajing peniat yaki kali hakini kesngi syikithan pulo kan kamper king. Ha kebagi pai ba kin hab banyat kejat bat ki kali kin hab ban bu kam syajingai syikijaka bala penbet da ketenat pulit ha keling kenong ba Shillong. Bandrung syepok madan kin dontang arteli ki kerdop bat kini ki kerdop kin sedang ban pli naduk kesau bejejan mit chaneng. Bat kajing perking kelong ban syak ban yelam yaki kena ki bapo ke sansnem kerta. Bat kitiar ki baki pat ba kila ban ra syapok kendai tang ke mobile phone ke beg pisa bat ki shabi kali ne skuti lakmi lenti bagi pat ba ki ban poi sya kini kerinsan ruai u shirin ken dunai ka arpun riu hajar ngut kumta ki pulit ki lapen krek bha halor kini kerinsan naduk ki bor pahara ki pulit bat ki kali pelip ding ki briu na katana disaster management bat ke kenhon jeng ki doktor ki nurse bat ki wede ki bayarap hakapang kasitong. Afterin, iskwa dan TVP kami ke program kanong habasni and revisioning. Ndai ki giat mimpi na do sa uji sen. Ki surok bande chapo Jylla Stadium in kami gitu ki limpi baru kumala batay espulune na do Khubor live uji. Nang tangi expect ki breu ban poy kato kasni kinang apun reu hajar. Na kata-kata ngidan kawe ke jin ngidan idai jin so berkat bang idi bentuk ikbai ba nama ba ke entry ke data artli tan hadu penlapai ke artli gigit ke dan sekowe split ke gig ketama mereka how kadang pendungi ke dan artli so kani ke DPA ke bang ni hab ya bu ajin macam pi baru akibat man pikan ba kala ban sempur bat na takadami kung yabi ban wan kam klo bat habang i wan kam klo i kam wan bangini kanyat ne mo niya patrong ni webe naman nilik nam tara concert ni ko hibar ka kinya late ban subha ban yo ka porbo biang te ni kemen bakani kanya beki ha ka ba ya dei ba
kabam ngin plena do saw budget. I did not mention this. Food and will be still open at 4 p.m. Till 10 p.m. Also, kabam gadan hamtu ngin sha banra pala ikinigilay tili ki kawai de mobile jampi kabaar kade shobi kali jampi kabalai kade ki wallet lani lapisa jampi tikini de lai tili ki bagi nibo kemudian ganum dan banra pala ni lata kila dadan manu aku kini je ayo sidani ki bang sidang kila ban dan kumbalang akan irumi dan garis dan basitam te namata kata arung ina abu ke arrangement ngindang ki medical team jeni kemba khabai kan atli ki medical team across the stadium ke bangidan berkendan ke control room hamta control room ngin bo igi ngidang ki team naga SDMA SDRF ke DDMA la jong hami Jylla district nang tabde fire service nang tabde ya ke emergency service MPRO police but medical team kini ada arrangement begini ada bo ina ada trial and tested nang ta padang ni ko aruban ba yigi klung hapo sansna minum sya anwan baladaban mana wada klung hapo sansna ngin pai na yigi shwashi yang magni bo yigi ko but min sa sya yigi ban pai pa mo na marga plan sa tu mana de ko ba ka entry kan no problem la de kiwada sa klung dan de sya khanya kadang ke problem ham tu dan nak tanami amba wan yalam hi konsep ke ju syai kelum apa sansna des memhawat break dan norma nanta pada so hatta ko tu SRGT kita gong da helmet kin kina ban buang tu kin bu ko we ke jaga ban drop point ham tu tambah kan bahala da ki make arrangement da kumai na marba kan price ha kila mulu la da bo shi hajar tuliki helmet ham turu ngatrai kam capacity jong tu kam kajaka kanam dan temano ya ja so advisable na niya jong ikalong ba kan ba avoid make arrangement tuki be no na takti skuti la ban pliga to ga seat and kam so le kita ki ban sup ya pi ban sup ya ni rumjo Katanat Meghalaya Commissionerate Food Safety katanat kabapet ya kakut kesuba jong ki jingbam badi harut surok ke sorkar Jylla manla kapor ke jipenlong ya ke jinglum kerteng bat jirep ikidukan di jingbam hasurok hagi jaka sor jong ke Jylla. Hagash pauterik RYMPHANG ke Assistant Food Commissioner kong BBS Mukim ke lebetaha ikinong trei banlum jingkhen bat shim kerteng ya baro kinong di jingbam balashet hasurok bat pa sya office jongka. Habakren chikila pathai Khubor ka kong Mukim ka leithu bakani ka jing betha ka long banyada ya ka jing em bat ka koi ka kya jing ki pai pa ki babam ni kini kedukan bat ban pej benya ya ka khot ka suba jong kini kedukan ki badon hakeleng ki jaka sor jong kani ka Jylla. Kani ka tanat terekam jong ka sorkar ka pej benya halor ki jingbam balashet bat di hakini kedukan surok. Kenang baginong bam kenom ya kendu ya kenu ke jing ka bakta ya ka kot ka kya jong ki pai pa. Kani ka office ka lum jing tip lani census ya ka jing don kini kedukan harut surok bat ya ki kerteng jong ki try ki bapenya ya ki la ong ka kong Mukim. Ni Shillong jungi ki bon bha ti lada iwei lawan ar lawan kiwan kumtu lada ngim yo jingkhen ka long ka be ba yangi bangin register ki mar ba ki staff ngi don tang khendian tikin numla ki bapli te long ka sap kin ka sngi jongi tu ki vendors ki bawan ro kan sap tenang takan long ka jing ru na ka benta jongi bangin ngin register ki kenya ka jokpo tenang taka daw kini ki bawan menta ka sngi ki bapi hang ni ki de ki bangila ada phone lupa na office kat kum ki number ki babat ki kerteng ki ba ka office jongi ka don ya ki information ki Jylla nyan ban jongi ka ba ngi Jylla na ka por ti ki officer baru ki late ban le ya kani ka inspection checking naka wika por ko mangalong ban nang tapade ki pi ha ka bidi ba ka bam ni bon ba ki benta ki ndai tang ye kini ki food street food vendors nei ni don ki wholesaler ni don ki retailers ni don ki nong de do ni don ki bakery ni don
ki self help group ni don ki bobo jat kini ki jat beriu ki jat business ki ba ki le halor ka bam ka di tenang ta ka daw ngong ye pi ba kini ki officer jungi ki haban plan kanu ka singi kin le chano kanu ka singi ba kin check chano Jula na ya kani ka benta le singa laban ong kumba khandai pusan percent ki one bet ban chimya ka clearance ni tenang ta pade 100% ki don hi ki ba hang tu hang ni le si ki ba light ken ki ba klem wan but ya kan ngi julet ban pen kan mau ki ban ramai ni ki hadu mentahi ti ya ka ba le si kapor kan sabatai ngi ha ka ba ngin ha ban sim ban take action asper lo kat kum kan ga an ke jong ni ka ba ngi don mo ti henry hadu mentahi ti ke don katabat kawi ka bang akwa ban pen ngau thu iki pai ba ka de kan ni bahaba pila wan ban bu ek application bapan bapipan jaga clearance certificate pinha pade ban register mde ban ong batang ba ngila pila contact ingi pila ai ngi ka application kata kala biang em kampat biang ti kidon kini ki NGO le siela ni ki organization ngala ban ong ki ba organize kum kini ki jat fest tetang ba ki labu ek application hadian nga nakaliang jonga ngala reply back yaki ba pide ban hapan wan bu ya formal application jong pi tenri kilaya chakmat ite kum kini ki ekim dekin ban long ta ba kin song tu ba bangila pha application kala pia ide ban pendem ki ba kum kini ki ba kum kini tenri ki fine ki bangi ay kini ki bangi fine ni kini ki brio tenang ta pade kababu ni te nganong yepi ba ngidang aye ki ka ngidang continue hi ban aye ki education ban aye ki ka jing hi kai ti ngi ju aye ki ka non compliance notices but ki but ngi don ni record jong kitu ti re la da phim ko ngo si sien to rcn ngin I reminder license ngin dang consider ti re na kapor sa kapor kamla ban lo but kini ngi don ya ki ngi institute ki case ki ngi Daka jingpit ngor baklem syong that jang ki pulit yada kaput Border Security Force BSF yaki Shillong bat ki ketem ha kaput India Bangladesh ha kashpau terik RYMPHANG kila yok kem ye weu nong India ubadang rungtu banwan pai na Bangladesh India. Uni ubriu uba ki BSF kem Shimla ai kerteng na mar ki jingtok kit kidang ya chakamat ulangat hayarong ki BSF ha kaput East Khasi Hills District. Uday ubasyang basa hasnong hojai asa. Ki BSF kila IT Uniu Breu hakikti jeng ki pulit ke Penusla Police Station ban le kat kum ki kendon ki bayadai bat keni ke kambean. Kaseng Sanhima Khon Nyotrep National Awakening Movement ke kenam ha kashpau terik RYMPHANG kala pelat pat ba ye ki mat trekam keseng ban wer pat ba ha keni ke election MDC ke ban Salong ha ka arpway terik mentau benai. La pelat pat ba ikimat terekam keseng dau General Secretary Ba James M.E. Neng bat ki kertong gani keseng kila kula rang ba ahmat umot tirot sing bat kiang nang ba ki badon hasenda ke State Central Library Shillong. Kidon kat santali kimat terekam bekongsan ba ka kenam ketemu ban penterekam bat ki kertong jongka kin le doim doyap ban pendep ha ba ki poisya ketong jingjob ha kini ke election MDC ke banwat. Kajing temu ba kamat kalong ban wanra ya kajing terekam ke bekot basuba ha district council ban penjanai bat penbha ya ke kernet ban riu jong keriti sensyar keri India ban dawa bade ban penduk no ya ke para 12A na ke kernet ban riu bat ban lumlang ya ke jaka ki puta ki badan hapo uput usam ke district council. Kui pada kibri kibala syamana mantiet jaka hang ni kat kum ka lanton sadak. PE bola da penduk yang ada option kasi. Hadu ki kendek sedem ki beladam wat ki bang ru ki mi itu ya ka got na pot discount. Haba ki don ki bokwa menseng business ne ki bu dekat jaka ka puta. Ki mortgage ma ban yo ya ka loan. Ki bang ru ki babon ru ki mi itu. Tang mo ong benda ya kan ni kan land act juga discount. Ni hab man penbait tumai ni kan ni. Hak nak lenti bahkan long pensuk yo pak ba mat haka bar pada man penting na bagin pendek pensa ya ka kendau siap kombo ngam ne kan long ka bakla ba pin ong register hang tur ulang te menta arja ka pun register ka diploma re pak ba but let's say ka jingbo record ita ki kendau siap kan long ka bakla pada
Mas impos mo bunta. Pi na kaliang ka jongi yo I ka tuka Jylla ha pulo. Na kaliang ka jongi shapting tangani gawai. Yang inum yele politik siya kam Shillong kam tao kom hima. Mo itai jikerpat iba na kaliang ka jongi stodai. Par teng nong pi. Ba ni sim yaki isu ban job election. Umni bang ikwa ban pun yaki isu. Bentang nong pi ka appointment of headman chief Shillong ter kakanai swat sama kunai kadon jong hima melim. Kabadi ka bor ka ikhtiar man itu iki Shillong. Mo kentir Shillong kala nang tu. Dia ngindon ki parallel act mentah. Jong hima la ka jong council ka jong yo kawan ra ka jeng kelumar hang nur. Dia kan niru ka jeng pelat jong council ka decision dang mentah swa ka MBC election. Te ka kumbo nga ka jeng shapting ni tang kawai. Ba yo ka ni ka ditang swa ka election. Natan ada election pada kira back to normal. Bawa kecil kira wan kum jo. Lada kum kini ki notification ki an ki badon kam nganam ong ki badon kam. Hab ya at least bin ya sim ya consensus jong ki Shillong jong hima ki it kilaka. Mo jong ki sing long kumi ki sunjuk ki sing Samla Shillong ki don man hab sim ya ki on board. Man penbait kenapa kan don consensus. Kenapa kan don ka jingai baik arti bakini ngimla man le harmonize election marsen de election ngap sedang kenapa kan don ka jing toy upai baru su thu ka ya ka an lalu ngisna ya ka an upai bam su thu ngap try kan wadra ka jing tuko ka bajur ha Tas ko itu nomor ba la amen itu khasi koston of la rejak. No nakabala puso igi wede bi darbar kur kistenkur habutu ka ak. Kumno PE halo hatu ka ak. pi kani nganong pi ka dis council ki mo ke darbar kur kadai kawai na ki benta ki badon kamba lani wei na ki mau bersih jangan dis council dor barkur larang im don ni ki dor barkur kam don jingmut ngi ne kran pi teka jing don jangan ne jong ban qualify ya ki dor barkur kadai ka badon kamba ngau la slam palan lari man le nadu mono ban qualify ya ki dor barkur mar kan ong ki don menta ha ka khubor ki pai ba ki nyoi ki pen kelakur teng tha fit apok fit bit along Kinangilam keseng khasi umtro, kila pelong ye ke syat nguk blay, syat suk mensim, haka sin ke basaw, haka prabat kendai terik RYMPHANG. Haka bapalat nyo pongut kitay soti, bat nribusan ngut kirang kensai, kila mi hamadan syat ban penpaw ke jingkemen, ban ay nguk yo blay try kendrat nong bu nong tau, na kebenta ke jingkerku babun sertap baula ay, how new snem balala, haki long ying long sem, jeng ki kun kiksiw, nyaw trap, nyaw skum. Diki hajar ngut ki long kemi ki long kepa ki Samla samhoi bat ki hybrid kinthai bat chindrang negi shnong bamarjan ki la tuat shikani ke lempung syat. Kamadan syat berok kawai ke la pernai bat stem kumur daki khor ki kriam ki ba syat palang na karyam ka bet jong ki thai soti bapin ki terpeng. Bat ki rangken sai ki bamasti bat ker tawer saudong ban ker banda yala ka jat benriu hakini ke syat ai ngu blai shisin chisnem. Kini kepur ke siang gaya hap tik bat ke jingwan yuk kejat ka ayom per em haba ki kun ki ksiu unyau trap kila dep ban lum ban lang ya ka rep karyang uso upai bat usembai urnai. Haba la dep ke syat ngu blay mentakin penkrek ban sedang biang ya ka rep karyang ha ka lingkar risai bat ha ki pentor ki hali jongki. Kiri orang ba ki belawan pensingan na kaseng khasi seng kemi na Shillong ki kentup ya orang ba Robin Kurba, Presiden seng Kilang, rang ba Sukdor Kar Akor, Assistant Secretary, rang ba Shembok Nong Klau, Presiden seng khasi Riboy Pelun, rang ba El Sungo, Presiden seng khasi Umtro, bat bun ngut kiriu kemat na tem Riboy. Keteng jua dari wan sido katamau ke wangiri nak tak seng nak po intro hadisya kedai ngidi ke tak seng tambah hadisya ngidi ben long nok kasar kelmo namar mang la kentup lu ki nyotli fatliki snow tambah ngi kentup lang hayu pat sim kawe ka tak seng kata kali tak seng kasi intro kadai kasyat kadai kaseng ka ba ni lek mo ni nek pensa nang mutaki tenrai mo kumki khasi tenrai ke ba ni penek pensa kum kasyat kum kalek niam kum kariti di dustur ni penek lut ni baro haka seng kasi ni sim ka we ka kerteng ni penek pensa lu ka riti dustur baro khoi kat badon
di penek pisah bet dari lembah kajing kami nanti jongka sengkasi ni di ka sengkasi itu teman ida mentah pat haka sengkasi jongki sengkasi kami maka dia kajing kami nanti jongka sengkasi kami ke pet balum lang ya baru kita seng ke badan hapo rikasi kang ba ngelong mit kawai ka tat seng ni kum kita seng baru ke badan hapo kabri uhnyo truk bat kiwai kimati jangan mariam yoi kum bakandu konsep no nang ni nasla pertei kam po riboy bayi jemi mas movement sikat daya abang ayo banjeng pedeng jengpi kalama jong keseng kasi apa penne ya kaniam karut dustur riti kejongi kakawe nadu natbian hakliar kepenni batkan sekini ba idai banne ban skem hadu ini kelimat di banganta ini ketbok kiruyang ya baro ini kirurang ba ijongi makin nang im temen syumpa sungsang arangkat kisah kenang kebit kebian hakikam baro bangin nang yo kebor kebut ke aibor bat minang yo kesap kopong makin nang pli kalat kalenti da kacing ai kimut congki Ihoy hangni po kecnong riboy jungi mentah kaniam jungi kalanang kiu arsya abang ini jor bat tipur ki pemensua hakitul Islam ki balalek no idan tang ar nilai teli ki tenat seng henrai mentah kelak jantin jo saki arpol teli ki tenat seng bat idan san teli ke skul kabladan hadus kendri bat hadu kunta terter ikmi ganti bau blai unan kerku kerdoa yani bangin nala ban penhe ban oprit yakini ki skul bat iknat seng ki kusin sitar kuai ikam ki bayade kam bayade bat keput ketem tenrai kenang bangila ban peni ya ki manusia kumne kumbalong menta kadang yang dan islamikai tenrai ini ki bro insya Allah hakitai kinong pensyoi nama armenta kalaya hikmat secai wat na kalian bantu ia kiriti dustur pararu sen hoy kinong semua ai abadan kapang kabenta kabangihapan keren kendiat ila kunta madyong ya kiwai tingangai ba ublay utip ublay yoi akmi lenti babaro amapi ihap kibarit di Samla bat baro mangi ini trailang rengkat kenang ba kami keseng jeni kanang sa si junum kumbau blay ulabu yang harengkat kaniam karukom kumbau laai yang sisut sirim bat nadong sedang bandiang jura bat bangin he insan yang imbit bat nin kenal lagi jong kameri keti kapa pendiang ini nadong sedang banklet no ya kaperkat nang wei kene ya dijimut nang wei kaba iklam yo ajimut toi nadita dijing tu kena sepang kiwei pat kiri kijaka ladai ban kenal biang bat dak itu ki khubor ngila poisha ka bakot tat hadu mengidai syambiang kublai shibot